The first case. Fethu kugcwele ba ngidibene lelo ngumposa eTown 2 engibushoti oHavanasi ephethe umbeko. This is true. Yeah, ugcwele wena ngibone ama-Market Jackson Primal. You're lying. False. Efuna ngijabula ntoni? Kaloku ndabe ngibuza bayakusetshebela ntoni bathi ujabule imali. Ndambuza xa i-president ngoku uzothini? Ndayibuza uba uzoyiphi imali ye-grant yathi mna khawuyeka mani khawuyeka. Matida, igcwalise ngibone ikati ezibhabhayo 300 ngazoba zijabule. False nale yakho Sandstone Oke yakho yakho. asithi ukhaya amehlo vele ngene uxoki. Sintoni esi? Ya short uselbiso. Nina ndithetha ngantoni amazitha? Sithetha niwe igqibelana namaphosa. Akayiyeka awuyeka yena kusithini mfethu? Market Jackson ayiyeka. Konini ubone? Matida. Serious story? Okoraba banjiwe bandita. Ngivile alarm. Alarm. Ayifole. Kanguye ke wena bakla alarm. Bonile khona bebhele. Asipha. Manje ngenxa bezibeza phone. Neteki mpakonyuka Ekhaya fethu emane ecima umbane. Sengibona tani andiyacima athi 00 kanti umbane ekhaya uzafaka sizolo encima iteki enhlwempu ilate uyibile umjita awuhlazi umjita weyayi ngeze stress. Ukuthezi mani. yawa ukhona kokweni umbane fethu wayikhaya obvious nami ethweba fethu ngathwekela ngikwera nami fethu kaya kaphela umbane Kawucabi uyenza njani? hayi ngiyeke loo nto qala loo ndawo yathi Bawudibanise nale ndawo i-green yabo. Yazi ipaki izothoka kuyo ziyenze layo yesana. uzotha amafutha sithi Kukhula. umbane ngokwena Engawe fethu. yini esibhedlela ukupha amadumo Yeah, yakhe. Mayiphelele weyeni man. Yakhawanda mani. Sambeni. Semachita. Betala la.
kodwa sesike wena izolo sambazo namhlanje siyazidalele Singase wamqoqo. siyazidalele asiphinga nabelondaba ebubuyi Siwa ngapha ngokuthi abazali bethu kakhulu ngiyabangani Sesingayisebona ukugqibela ngoku so ngasezolo samanje mhlanje kuzethu ekhaya alarm bese usizo ngal-alarm bathi nawungikhala siqinile kwazela nothi ukhala simanga ixesheni ya yathina endele kwenye umzifoni tohada insana tohada yangu tohada yibo Mamikar kayo wag. Kumas balik kumas peto boy. Tatalawi mo. Tatsuwag. Boy na abi mo ito. Tatalawi. Kya? Sabay sa parko friend. Suppose kayo. Pero na sa nagkab. Sabi choices pag-please na balik. Sige. Hey, sibuyile ke baba ise-Urban Rush bile nge-district yesithathu ungazoginqa siyalenza ke baba Urban Rush washa